هم نوا همراز شما. اگر امروز چه هفته ما نوبتی میجورا واگی میگیریم سبزیجاتی میگیریم جورا کارتوشکا پیاز یکم چیز میگیریم که طول یه هفته مدت چیکنه ده راسونا فهمیدی کم بگیریم رفتیم اگر اکتر نمیدونم جورا من نمیفورم بسازم خوش مرا نمیفورم خیلی مجبور بریم اینجا خلاکی بچه تورکچه چه که میشه در تویسان هموری ایکو سرمی زمین و هموری میشه خونه کوچو خونه میشه لیسو علیه کیسه ایده این خیلی میشه نه جوری نوزجال ببینم بالان بیشتری نمیشه خیلی بولو میرایده علیه که خیلی در تپو خیلی خونه ساختگان او پوبای همون را توربا مربا کردی روندگانه بعد خیلی الکوشون خیلی رهاشون میشه وقتی زمستون بیشتر عذاب میکشن همین رونالدو یا میکی این همون شخصا خدمون نیوشیم برومادن داشت چی میشه کاملاندی بیشتر های بفرا میشه آدم برای همون دا قریب اومد بزرگی هم 5 دقیقه بچه عزیزم بزرگی اومدن بزرگ شهر گازیانتپ اینجا بزرگ ای قشلاق و سبزیجات و میوه و ارزونه اینجا باشه ارزون میبرن اینجا سودا میکنن از بس که استودنت ما میایم اینجا خرید میکنیم رفتیم اینجا انورو ایجورا انور 3 تل قریب 9 سومونی تو دیگه میشه کیلوشون باشه کیلوش 3 لیرا مونده اینا نمیگیرم از چه نشه نگیریم از انور قیمت از دیگه چیزا رو میگم کارتشکا پیاز رو گیریم اگر پول مورس هم میگیریم انور رفتیم خیلی این کادو بود اینجا برادر بختای شیر کادو کنه زور میشه شیر از ما میدونی همه چیز سبزیجاتی گنده برای سلامتی رو فایده داره تر دار کنه تر بگیره زیتون خریدم زیتون قریب که نیم کیلوه کیلوش جا 18 تله 18 تله 3 کتی زار بشه 48 نه کم زال تصمیم 54 سومون میشه کیلوش میگه که ما قریب نیم کیلو گرفتیم 27 تله میشه ده قریب 27 سومون میشه این چیزی خوبه برای زفت میخوریم نهاری دا میخوریم دوام که bu 18 این اینجا تماتوی خونگی بوده این چیزایی که در خدمون هست یخیلش قریب نیم کیلوگرم 7.5 تله میگه قریب 8 تله داشتی اینا گرفتمش 7.5 تله میشه از داشت گرفتم دالش دیگه چی نگاه میکنه رفتیم خیلی buyurun اینا فایزالی در buyurun 5 lira buyurun اینا فایزالی دابوزور ترکیه kaymaklı buyurun kaymaklı buyurun Al kaymaklı. Kime göre var ki kime şava? Evet, böreklik, yağlılar. Rafting xay. Bunların ismini söyleyiver ya. Antep peyniri vardı, lor vardı. Çıkarı ki dedesen de ayrıca son amudoyu peynir yani siroyu çok Gretzky aslında. Hangisi abi şeydi? Antep şeyi peyniri? Buradakiler mi? Onlar mandıra peyniri, burada Antep peyniri var. Hatay özgü peynirimiz var. Peyniri Antep, mahsus da Antep mekanından bir çiz oranı yapıyorsan da. Bu çörek Bu Hatay özgü. Neş ayak şehri diğer Hatay ayak şehri ki nazdik ya Gaziantep'de. Ay hamur mekanı. İ çan namudayı başlıyorum. Şu namudayı peyniri ay hamaş bir şey orayı da. سیرو یعنی چند نمود سیروه در تاجیکستان اینجا خیلی محصول میکنن در خونه‌هاش سکوی خیلی بودن همینجا میارن میفروشن روز تمام teşekkür ederim abi. Üstsüz Antep peyniri de var, çok güzel. Eyvallah, teşekkürler. Zeytini aldık, alıyoruz yani, çok güzel. Zeytini şahimca mı gibi? Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Abi YouTube artık kendini hadi Türkiye'de duysun. rahat چی بگو خیر
خیلی ده ماچو کشیدم علی اکبر کامera کرد من فقط فروشنده در اینجا دود زدیم چه که وای دود میزنن یعنی چه کنم جلب میکنن خریدار رو وقتی چون رنگ هم دود زدیم جلب کردیم حتی ما یک چند دود زنی یکم کس دیگه جلب کنی فروشنده رو با شما نوار میبرداریم موزی درتر نشون میدیم اگر اجازه داریم بودتا میگیریم اجازه تیان اگر بله sen bir poşet versene مازش چکل داریم ha dikkat çek alabilir miyiz bir tane bir Günem şabin kuya bıxırım küçük hem azar şu hep çok uşa Zor da şirinak budayım azar ay megirim ya 3 kilo var kiloş şansı mı da kiloş kilosu 1 lira değil mi? Ozu Hadi al akbar bir bırakayım bir al akbar yok ya on takı maydoş Ne yapsın? Uşa bir kalın uşa bir maydoş Sonra gireyim de vakti şuraya düştü. ona da tamam beşe olsun ya bir uzuna gidiş var ya tamam beşe yok tamam olsun Basayım kadar. Takriben yakın 1 kilo giriftem basıyor. Suçum etemere. topaga da tamam beşe aynen Dı tele şiirine dı tele. Yak tele dı tele. Karib takriben 6 somon şiirine ozi. ne ki Buyurun. Çok teşekkürler. İyi günler. خیلی گیمه بینیم بچه ها خریدی ما تمام شد همه چیزا رو کتی علی اکبر و امروی علی اکبر گرفتیم راه با سوی خونه اگر ویدیو با شما معقول شده باشه حتما لایک کنید و ابونه شوید تا ویدیو آینده تا دیدن در پناه خدا